धर्म की ओइबा लाइनिंग लाइसोन अमदी हैराउ तयाम्बगा लोइनेना मणिपुर की चिंग अमदी तमगी मफम सिंगदा क्रिश्चियन लाइनिंग बु थाजबा मियोय सिंगना क्रिसमस पांगथोकनख्रे अमसुंग असम राइफल्स ना टेक्नोपल चेक पोस्ट लुपा कोटी अमगा लाकुन गा माथोय की ब्राउन सुगर ग्राम चत्रुक सुपना तरेत की पैकेट निफु मंगा फादुना पुदुना लाकबा वेन अमा फागत पंगमख्रे मैं अब खुरमजरी अदम येंगबिरी बिसे इम्पैक्ट न्यूज़ नी आई पिंकी ओक्रम ना हौजिक पुंजासी फावबगी मरुइबा पाउसिंग मियाम द पिजरी क्रिश्चियन लाइनिंग बु थाजबा मियोय सिंग यामना मरु ओइबा कुमहै क्रिसमस ngasi मणिपुर की चिंग अमदी तमगी मफम सिंगदा हराव तयाम्बगा लोइनना पांगथोकनख्रे इम्फाल वैली की ओइनसु क्रिसमस की थौरम मफम कयादा पांगथोखी चिंगमैरोंग दलाइबा मणिपुर बैप्टिस्ट कन्वेंशन सेंटर चर्च इम्फाल दा क्रिश्चियन लाइनिंग बु थाजबा मियोय कयाना अयुक अंगनबदगी हौना लागतुना धर्म की ओइबा लाइनिंग लाइसोन पांगथोखी MBC सेंटर चर्च इम्फाल की पास्टर रेवरेंड जुआनकांग मांग दाइमाइना ngasi क्रिसमस थौरमगा मरी लेनना अखन्नबा प्रेयर अमसु पांगथोखी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बु थागत वारोल इसै सकपना इसै अमदी डांस ग्रुप कयागा अखन्नबा जगोई उत्पना ngasi की थौरम की मपुंग ओइबा सरुक ओइखी तुंगदा ngasi की थौरम अदुदा सरुक याखिबा मियोय सिंग ओइबा चाकलेन अमसु पांगथोखी जिनो ट्राइब जत बिजत खाइदबीदा लेमिननिंगाई हाइना ईश्वर प्रभुसुना टाइम पांदा पोकपनी होई बाइबल दे यिंगम तमदा ज्यूस जेंटाइल सिक्रीसु नाइदे हेबनी प्रभुसु लाकप मतमदा मांगै देदी लो क्लास हाई क्लास हाइना लेरमनी ब्राह्मण नत्रगा क्षत्रिय शूद्र साइना यामना करीजसु मिंगल तोबं नमदबा ज्यूस गा जेंटाइल्स अरुगा मोइसि करीसु तिनदनु लेबनी अरु प्रभुसु कृष्णना पोकप मतमदिगी अदुदि हाउना मोइसि तिनबा हाउरमनी अरुना प्रभुसु कृष्णना पोकपसि एखोइसि समाइना क्लासिफिकेशन लेगदबना ते जिसु गी मिंगदि खोइसि अमतनी आइना नाइदर स्लेव नोर मास्टर चिंगतम तमी इना खुम्बा लाइरबा लो क्लास करीसु खाइदना खोइ हिमिनगदबनी नाकलमरोमदा क्रिसमस ना लाकपासिदा क्रिश्चियन लाइनिंग बु थाजबा मियोय सिंगने नुंगाइबा अमदी हेन अफबा लमदम अमगिदमक्ता याइफा पाउजेल पिरकली This Christmas has inspired us. Dharma punba pundaba natabida ishwar ama lei haibase thajaminaraga ishwar si akhoi bu semiba mapuni laisema mapuni lining thawni lomba naidaba sinaidaba mapu ibung pokpibagi haraw tayam basigi damakta Manipur sida inta tapthap oiminara si haiba Christmas sida iso papuno mine akhoi ba kanbi ishwar akhoi papu kanbi ba matangai ba ishwar je celebrate tawmina jiam nuai ba sahi ama ju oi lalubu kya lega so amon akhoi bu je popire kana matung tabde akhoi leminari ba khunai stage da akhoi imam tagi macha singa akhoi ngakna हैरगा अमोहना इंधा तपथना शांति लेमिनबगी पाउजिल से थमजनी जिसु क्रिस्तानो पोपी बगे अइंगबा मतमदा अखोगी दमक पोपी बदो अदुमाइना अखोगी वखलदस अदुम फावरगा लाइ याम नुंगाइरे क्रिसमस लाकपसे याम नुंगाइंग सी क्रिसमस लाकपसिदा कनबीबा मपोपोकले हाइबसे मिपुम को खुदिंगमकना खंगख्रे दुगी याम हराव याम नुंगाइबा फावे एंड देन अखोई मणिपुर से लेरिबा मी खुदिंगमकता हाइदि बेस्ट विशेस पिनिंगे विश यू अ very happy Merry Christmas. Christian lining bu thajaba mioi sing yamna maru oiba kumai Christmas na lakpada ngasi malem pumbada harau tiamna pangtholiba sigi saromoina Manipur da su MBC Center Church yauna Manipur gi tongan tongan mambafam singda Christmas ki nungai ba thoram pangtholi Christmas ki thoram lakpasida loinana anobu sahi asina lakpada Manipur miamda impact tv gi maikai digi harau nungai ba gi pawje pijari Camera person people will in a Potom Jariba, Dr. Torombo Impact News, Impal. Lupakoti Amagadasmek Ani Amagi Contraband Drug Assam Rifles na Technopol check post tagi fagat kre. Chaliba December thasigi haukibakun gahum doida more the game faltam na haigalakpa silver machugi van registration number MN04P0929 ama Technopol posta check tawda polam sing adu thengna rakhibani gari manungda brown sugar gram chatruga supna taret ki packet nifu manga yaurambani hairi faraba mioi adudi hatnai hing singshon chahi taranipan amadi hoikho hing chahi kuntra mangani Lona yadaba maongda timber purakpa truck manga Assam Rifles na December gi haukiba kunga humdoida fare. Lona yadaba using adu Ukhrul district ki nungsang amadi singkapta gi pusilakpani hairi.
Gariga konana using adu Ukhrul district ki Lamboi check post tagi fagat khibani. Gari adugi driver sing adu logi oiba khongthang lokhatnabagi damakta Fins corner da laiba forest bit office ta sinakre hairi. Maufana thamba kupna senaduna lamdam asigi yumbi amamam oihananaba mathau tai haina Manipur Legislative Assembly Speaker Yumnam Khemchanna phongdokhre. Wafam asinga sisingjamai turning point ta Petals Preschool Sanghabagi thoramda phongdokhibani. Thoram adu speaker na makha taraduna haurakliba angang singbu kupna senanangbagi thodang lauriba Preschool sing the speaker na angamba mateng pangani haiba wafam su thamki. Preschool hangdokpagi thoramasida pikliba angang sing na masama ufaba amasung masak phajaba sing changdam naduna athoi hen tanaki. Pikliba angang sing si makoi si phajana semba phajana section na yengba aduna nation gi pillar oidoribani haina thambirami asugumba pagi care center ma hangbasida yan hanboina angang singi masa phabagi angang masak phajabagi toan ba category singda pagi competition hawlaga school si hawdu isimak masi pagi lamdam sida no step amani ana school care center si masi phana ba hona bada ai ga sui mung manu na tinajabani na kendra su oire masi ai su angam mateng pangjage. Republican Party of India Athawale Election Commission of India da register tauba political party amani party asi Republican Party of India Ambedkar ga makhal amatada mari laina de haina RPI Athawale Manipur State ki President Maheshwar Thaunauzam gi maikai degi sengdorakli ngasi kai sampata laiba RPI Athawale Manipur State ki office ta paumi singa unaba mada Maheshwar Thaunauzam na hai Republican Party of India Athawale asi Union Minister of State Social Justice Samadi Empowerment Ramdas Athawale gi makhada sembe Election Commission of India na sakhanglaba political party amani National President asigi mityang makhada RPI Athawale Manipur State Unit asi hangduna state asigi chawkat thorang amadi manaba khunai amagi damakta miyam ga punna chatminari State Committee gi mityang makhada thabak tawjariba RPI Athawale asi nauna thoglakliba RPI Ambedkar haina mingthonba political party asiga makhal amatada mari lainade Election Commission of India dagi thigatluba matamdasu RPI Ambedkar haina mingthonba political party amata register tawba laiti haina su state ki president asina sengdorakli nakalamaromda RPI Athawale gi national president Ramdas Athawale gi ngasi chahi homfu surakpa numit asida RPI Athawale state committee gi maikai dagi yaifa pauzel pirakli Union Minister of Social Justice and Empowerment Oibiriba Sir Ramdas Athawale ji na luchingaga tawjaba Republican Party of India Athawale party ni tasengna siga ma khoi Republican Party of India ming manaba atopa ming thonjaba atopaga amataga akhoi RPI Athawale ga mari amta leinajade aduga masidagi atopa Republican Party na tholakpa any thabak tawrakpa moiga akhoi ga related amta oide akhoi gi oinadi right to equality akhoi na focus tawjaba Union Minister gi luching makhada tawjaba yamna Manipur da nauba bias leitaba only development da focus tawjaba party amani maming manaraga mayam confuse satnaba haina mayam da state president amo oina sengdokchari Kuntaruk Suba National Level Manipuri Short Story Reading and Writers Meet ki thauram ama Assam ki Kasar District ki manung chana leiba Lakhipur da pangthokre Manipur Short Story Society Indiana Sinduna Iputhau Thongnang Lampakta pangthokiba thauram atuda aiba aibi kayana masa masana ijaba wari macha kaya pathoki thauram atuda society asigi aiba aibi kayana punsillaga iba liklam haina mingthonba wari nifu humdo yauba wari macha gi lairik amasu phongki thauram adugi manung channa aibi Sawam Jayantina iba aigi wakat amadi lamabam lilina iba mi Poklai Mai Oirai Haibagi Saireng Lairik Amamamsu Phongki Manipur Mizoram amasung Tripura yauna tongan ba lam kayadagi lakpa aiba aibi chamaromna thauram aduda saruk yaki Matang Swaista break amalauzage break ki matungda Jharkhand Mukti Morcha gi luchingba Hemant Soren na December kungama Jharkhand gi Chief Minister oina wasak lauragani haibagi pau amadi Manipur amasung malem gi tongan ba ipau sing puduna lakchage Impact News pumi eng taduna leibiu Mayamba mukana taram na okchari bulletin asigi makhata ba pau miyam ta pizari
झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM कांग्रेस अमदी राष्ट्रीय जनता दल RJD की चुंगसिनबा अनोबा लेंगाक अमा सेमननबा सेम साबा पुमनमक लोइख्रे JMM कांग्रेस अमदी RJD ग्रांड अलायंस असिगी लुचिंगबा हेमंत सोरेन ना डिसेंबर 19 दा स्टेट असिगी अनोबा चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौरगनी हाइरी वाफम असि ngarang हेमंत सोरेन ना स्टेट असिदा अनोबा लेंगाक अमा सेमनबगी दमकता क्लेम तौरदुना गवर्नर द्रौपदी मुर्मुगा रांचीदा उनदुना वारी सानरबा मतुंगदा फोंदोरखिबनी पनबा याबदी हेमंत सोरेन बु ngarang JMM लेजिस्लेचर पार्टी की लुचिंगबा ओइना फॉर्मली खनखिबनी लोइनेना कांग्रेस अमदी राष्ट्रीय जनता दल RJD नसु हेमंत सोरेन बु सौगतपगी चेरोल गवर्नर दा पिसनखिबनी Jesus Christ की मपोक नुमित क्रिसमस ngasi मालेम सिनबा थुंगना पांगथोकनरी कुमाई असिबु क्रिस्टियन लाइनिंग चटपसिंगी मालेम की मफम पुमनमक्ता महौसागी ओइबा चटनबी अमसुंग हराव तयाम्बगा लोइनना पांगथोकनरी क्रिसमस कुमाई असि हौखिबा अहिंग नोंगयाइदा पोप फ्रांसिस ना रोम की वेटिकन दा हौदोखिबनी कुमाई असि लेबाक असिगी क्रिस्टियन लाइनिंग चटपसिंगनसु मपुंग फाना पांगथोकली क्रिसमस कुमाई असिगा मरी लेनना लेबाक असिगी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी लुचिंगबा कयाना लेबाक असिगी मियामदा याइफा पाउजेल पिरकली लेबाक असिगी प्राइम मिनिस्टर ओरंबा अटल बिहारी वाजपेयी की चही 45 सुबा मपोकोमोन का मरी लेनना ngasi लेबाक असिगी कोनुंग न्यू दिल्ली दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अटल बिहारी योजना हांगदोख्रे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम असिगी मखादा पंचायत ना लुचिंगदुना ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट अमदी बिहेवियरल चेंजेस ता पुकनिंग थौगतुना अहेन बमियेंग थमलिबनी स्कीम असिबु मपुंग फाहननबा होटनबदा यूनियन कैबिनेट ना लुपा कोटी लिसिंग तरु काइथदुनसु अयाबा पीख्रे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ना फोंदोरकपगी मतुंग इन्ना गुजरात हरियाणा कर्नाटका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान अमदी उत्तर प्रदेश की खंकटलबा मफम सिंगदे स्कीम असी चही 5 पाइखतकनी लोइनना अटल भोजाल योजना असिना लौमी सिंगी सेंथोक हेंकटहनबदा चाउना मतेंग ओइरगनी हाइरी अरोइबदा बुलेटिन असगी हेडलाइंस अमुक हना मियामदा थमजरी धर्म की ओइबा लाइनिंग लाइसोन अमदी हराव तयाम्बगा लोइनना मणिपुर की चिंग अमदी तमगी मफम सिंगदा क्रिश्चियन लाइनिंग बु थाजबा मियोय सिंगना क्रिसमस पांगथोकनख्रे अमसुंग असम राइफल्स ना टेक्नोपल चेक पोस्ट लुपा कोटी अमगा 10.2 अमगी ब्राउन सुगर ग्राम चत्रुक सुपना तरेट की पैकेट निफु मंगा फादुना पुदुना लाकपा वेन अमा फागत पंगमख्रे